abantu bashatu nibo babinjirwa mu rukiko rw'abakatengo mu njoki okugira ngo bakagamba ha sente miliyoni 7 ezabuziremu bwa nyuma yo kubinga ahantu hababire besigire babarugiremu. Abantu aba itwe nk'abahingi omusayide yitu babinjemu bagende kuba kingo mwana bagusya babwene kwisha mu rukiko rufite konko bahati barije kuteganisha abahingi yo tirija kuteganisha batakureka mwana ukanyoni ndito mwana tutadia tiriero tuduza tutare dibindi tono tutata dendure onda titari tata. Chairman wa Beteri na hameza hakubara kwa sentezi bitaba binjurwe no kugira ngo bakazahare nuko borekire nshongejo kandi bamwe babanze kwenda kuremesa kamera zitu kugira ikizakwata ahirize kubura twaronde cyo gukora cyagira kita cyabura kakakira bayita ba member mu kwezi kwa kabiri kwendagara wesente za ba member hati ebintu binje byabuze kurugenyuma emyaka mingi competition yitu nechorekake itu complaint eri aha bintu bya society turuhamu complaint eri aha management of the assets of the society. Nshonga zitu tubire twazitire aha polisi aha bwo gukora kucyondoza bakarebe tukwetombuitwa kubera abe byagire bigarya amazima nabwo icyo na nshongeje hate yo kutubingo mu rukiko nayo twaza kutwara ha polisi koreka ho kwetombuitwa kuba tubingo mu rukiko rero kucyondoza kugumise mu gukorwa. Abebembezi ba Beteri naba bashabirwa kurekeraho kuzo mu ntaro zabamwe muri ba memba okugezaho kwetegereza inshonga neha ya leta ki bakashitama hamwe bakazitereza bakareka kuzongerayo umisho. Chairman bareke kugira ubwo ebiye bingonze nebibaho konka norugwa kandi ayumuka kandi atamuzemera. Abeteri naba bakatandika ikigombe cyo kuhinga umwana umwaka gwa 2005 kusya na hate myaka 2 hwire ahi bamwe betombuitira ibintu byabo ebishobero mbwe bembeza ubusya amakoraga gashakwa Ben Muhozi.